of this war depends on Donald Trump. I know it's not an encouraging situation, but unfortunately, it's the truth. Trump's next moves could shape the outcome of this war. So what are his options? Well, there are broadly 4 options. The first is to continue and expand the air campaign. We've seen indications of that. Today, Iran's largest gas field was hit, and yesterday the US deployed heavy bunker buster bombs. So the air campaign is intensifying. The problem is it does not guarantee success. You can destroy all the missiles you want, you can burn all the gas fields you want, but that may not topple Iran's regime. And even if the regime is toppled, do not expect a peaceful transition. You may get a fractured, vengeful Iran. Even American allies understand this. It's much bigger than Iraq or Afghanistan. Plus, you have limited entry points. A large-scale invasion will have to happen across the border. You can either cross over from Iraq or you can cross over from Turkey, and both these points are rugged and mountainous, not to mention Iran will be waiting. They have more than 600,000 soldiers in their army, the Iranians. Most of their ground assets and artillery are still intact, so full ground invasion will be a bloodbath. And yet, Donald Trump has not ruled it out. Coming out of Iraq yesterday, let's put B1 up on the screen. Maybe, Ryan, you can tell us what people are seeing. Yeah, so you're seeing a lot of footage emerge out of Baghdad where regular people are on the streets are capturing these incredible kind of air battles between the Green Zone air defenses and the drones that are coming mostly from Iraqi militias. And as you see there, that one wasn't stopped. And you saw a massive explosion inside the... The future of this war depends on Donald Trump. I know it's not an encouraging situation, but unfortunately, it's the truth. Trump's next moves could shape the outcome of this war. So what are his options? Well, there are broadly 4 options. The first is to continue and expand the air campaign. We've seen indications of that. Today, Iran's largest gas field was hit, and yesterday the US deployed heavy bunker buster bombs. So the air campaign is intensifying. The problem is it does not guarantee success. You can destroy all the missiles you want, you can burn all the gas fields you want, but that may not topple Iran's regime. And even if the regime is toppled, do not expect a peaceful transition. You may get a fractured, vengeful Iran. Even American allies understand this. Yesterday I spoke about the كم نريد لنا انتهيتي دونالد ترامب 4 اوبشنز هلو يزبال زلو انتهي برجعتات هلو تقدا ابي دونالد ترامب يزلو هجي تي اوبشن 1 انتهي اسكاليت اير كامبين هوب فور ريجيم تشينج سلازي قداميت برجعناتو از حجي زغبرو زلو ججفتنا اشتن بومباتات كم حسوم نتي ايران ناقاصلكا اس سرعات كود قالكا مصباي مالتي this is نزل زحلفه 19 معلتات زغبرو زلو እዩ እዚ ግን we don't know بخمس منقدي نتي كونتات فتحهم زغل ولا كلاتهم كيلاتات ناي امريكا حيلي ولا توم مهرانهم ولا توم ليكاونتهم ولا توم جنرالاتهم ببومبا سرعات كيرني يمزول نورمال سرعاتهم ببومبا دبديبكا تراي كيرني عبايتا كتمصالكا سلازي ناي بايتا كوينات كمص خلالو ناي بايتا كوينات دما it's going to be blood bath بلو ناي دم ጭቃ ክፍጠረሉ ዝኽእል እምበር ኣሜሪካ ኣብ ኢራናትያ ብፍሉይ ክትዕወት ትኽእል እያ ብመሬት ዝብል የለን ቀዳማይ ነገር ቁጥዐ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኢራን ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ኢራን ፈጢሮሞ ዘለዉ ሰማይ ጠቀስ እዩ መራሕትናቶም ሃይማኖታውያን መራሕትናቶም ፖለቲካውያን መራሕትናቶም ወታደራውያን መራሕትናቶም ሲቪላውያን መራሕትናቶም ቆልዑ ህፃናት ኣብ ቤት ትምህርቲ ናይ ወዳትን ናይ ዋልድን ብዙሕ ቀቲሎም ኣለዉ ስለዚ እዚ ሆስፒታላት ናቶም ሕጂ ድማ ናይ ነዳድናቶም ንነፍሲ ወከፍ ስድራ ኣብ ገዙ ዝጥቀመሉ ሰዓት ንዑ ዳርጋ 70 ዓመታት ዝቢራን ዝጥቀመሉ ንዑ ኣቃፂሎም ኣለዉ ስለዚ እቲ ህዝቢ ببومباتات ناز نبكا سلام كم سأل كان دحريل كايو قد محجاب العراق فتينمو أب سوريا فتينمو أب ليبيا فتينمو they can see it تنهجراتك أصلا لو أنا دادي رقم ولا ديمقراطية رقم it's a joke سلازي نزلنا راخا نعنا أمتي خا بومباجر كاتفعنا ندحر خوينو تتوم كم زبلو لونديم كم زبلو السبات اللونديم نعتاتهم شلال الكايو سلازي إذا تقدمت أوبشن ولا بومبا نتيجة كل نجار تفرس كايو سرعات غير الكاز خلقن كعلى من قد جبر لك أدخال من قدي أنت يكخوني مبزعتهم هجرات أوروبية نقولوا له إزيك خون زغلا يكون كم حجك جبر إيرانين نترفع أبزين وصق سارن شجرنا نعتوز لنا جن ولا حنت لو تكمل أي كنيو ببومبان بدبدابن ترايد مثل لو تيرلني بلولو قلتي أكوني الكا كل خلوك تزاربي تخلنا كالاي deploy soldiers to topple regime زغات خاليت option درو دونالد ترامب نزنا جرزي كجبر مدب كم زلو ويون كاب كمز كم ده يفرز جالس حبريتها وتشيله ده مالتيو أجار سراويت ناب إيران متى مالتيو and this is boy gonna be very difficult معناته إيراناويان بزمن قد زيج بيو مالهم
بزين السجن إيران نكتوا قالوا أبايتا تزخبدي في بوتا تهجرتي بتفطروا ما نمس على أي متيو كسعرة كم زي كل استفتري سلازي سراويتنا توم متيو نيران أتيو سراويتنا أمريكا مالتيو شجر كفتر موتن أنواتن كجات من زي كوينو فولي عوض كجوانات أفايكلني هذا تيران زبال أزيو عبهجري نشتي نسمع يوم دحين why is this difficult It's much bigger than Iraq or Afghanistan. Plus, you have limited entry points. A large-scale invasion will have to happen across the border. You can either cross over from Iraq or you can cross over from Turkey, and both these points are rugged and mountainous. Not to mention, Iran will be waiting. They have more than 600,000 soldiers in their army, the Iranians. Most of their ground assets and artillery are still intact, so full ground invasion will be a bloodbath. And yet, Donald Trump has not ruled it out. The Iranian regime has told Sky News, if you put boots on the ground in Iran, it will be another Vietnam. Are you afraid of that? No, I'm really not afraid of anything. Across the border. هجي انتهيو تي كونتات كوينو تريفو اندحري بأجر كماتسو خينا بخلتها من قد يوم كماتسو بعراق ويوم بتركو كماتسو خليهم بس كلتي من قد ما قبطات رايو أزيم إنه واحد أخرانا بزلوين باي ذا واي بعراق قد محجي فتينو ميم قد محجي بعراق يروم كوروا فتينو ميم شو من تعمد غطلا نيرو كابشن شات من سمانة كسب سمانة شو من تندي قله نيري تكوينات سلزي أي سرخن so what do you think now it's gonna work anyway دونالد ترامب ناتو دقف نابزو كينات زي مريد زبيتو لابزلو أبناء أجار سراويت كنتو تجميرو then that's the end of his ناتو tenure ناتو سلطان أبقى إلا مالتي I think كينو قاتل زغل سلطان كله يكون maybe they're gonna impeach him تدميون كفن كله يخليهم by the way أيكونن بعراق غيرو سراويت يتيو كعوت إمباسو ناتو أب عراق زلون Footage coming out of Iraq yesterday. Let's put B1 up on the screen. Maybe Ryan, you can tell us what people are seeing. Yeah, this is so you're seeing a lot of footage emerging out of Baghdad, where regular people are on the streets are capturing these incredible kind of air battles between the Green Zone air defenses and the drones that are coming mostly from Iraqi militias. And as you see there, that one wasn't stopped. And you saw a massive explosion inside the. زتري وزلهم أمريكا بعالم تزعبي إمباسنات ما بيراغي زل. كمان ما جرين زونز بلواد ما ساتهم زكوا حصر ولا. فتهم بتوقات من اللي شاء وزلوا إيران باي ذا واي ماجوريتي نايتز بي شعاي مسيرة ناين حالة ما بقول زلوي. حدا عينة هيمانوز قتالي سوري. أتي أب سلطان زنبرة صدام حسين إسكا كلهم جن سونية سلازي توم ماينوريتي هم سلطان زيادة نيرو أنت شعازب بحال دما أمريكا نتينا صدام حسين سوني نخط فعلوا ملهم وتحضراتن قالن غيرهم عطوات ميليشيا بزح سلطنوا أمريكا لومي إزهم شعاية ما انصار أمريكا زواجوزهم بس بعلم قرب بحاخلا زبالي بعلم زعطوهم بعلم زمهروهم بعلم نزرعيهم تمليسوا بنعم يزبطوا مالهم لك كم تابع أفغانستان زرانيا بالقاعدة بعلم يمقوي ممو always كل شيء حماق زبال قريش براد بالقال بعلم يمزقومو بس جزية قد الله ما سلوا زقونه لتساتهم بعلم زمهروا بعلم زرعيهم أنت أرومي تنس شعو قريش بارح مكت وقخن قبرينا يبلغا سيزي تري وزلهم أبيرا إمباسنا أمريكا كم حسوم يزهر رمزلو زي ما كاب إيران بزق بقى سايكونن توم مس إيران حدا عينة التحسس بزلهم اعتقاد من اللي شاو زلوا نساتهم من أمريكا كابزع عدد سراويتا هيد كتم تهدم غيرو بزلوا سلازي أمريكا أبزع بوتا يوردد قد يموازل أبزع بوتا وردد قد يموازل موداتا يبلون توردد قد يموازل عبيت حبي سلو سلدي وصلهم كم تجبامبر أمريكا سلوانات أما كلاي مبرع بخمس درجة تزبيط يفلتني أزوكينات زي I don't know كم بخمي كوداي بخمي كم زوداي يفلتني أزوكينات زي إيران تتعويتات لكن أمريكا هم كذا ما هاد قصة يكونت زي مالته يس كم دليتهم حيالات كونيهم أمريكا مريتا لهم تقالهم نداد لهم it's okay أمريكا إتي كم دليت كتخذ زنبركا كنت هاد نقيري ناي بحكي كقدوديهم نتكونتات ناتهم نقيروا مهنياتهم كل زوكينات زي بقربات كاتلو زلا تشاينا يمزول زلو نفس وكف مع أمريكا تخسر زلا توتك زلا نتشاينا نقد ميتي دمس أزلو أمريكا I don't know Washington Post Wall Street Journal هذا كباتهم هذا أبي أرتيكل أو سينيور رفض أربعة مالته إن أمريكا بس شير قبلوني أمريكا بأزيو incompetent زي بقع مرحنة نستراتيجيكاوي علاماتها كتسرح زي تغل
ኣብ ድራማን ተዋስኦን ኣብ ዘድልያን ዘይኽስባን ኩናት ንናይ እስራኤል ኣጀንዳ ኸይዳ ነቲ ብዛዕበየ ውድድር በዓላት ትኸስሮ ዘላ ሃገር እያ ብምባል ናይ ኣሜሪካ ቶም ማጋ ዝበሃሉ ኣሜሪካ ሜክ ኣሜሪካ ግሬት ኣገይን ዝብሉ ዝነበሩ ንሳቶም ዝደለይዎ ካብ ማእከላይ ምብራቅ ምሽ ውግእ ክገብር ጠቕላላ ማእከላይ ምብራቅ ዘሎ ክገድፎ ምክንያቱ ማእከላይ ምብራቅ ንዓና ዘገድስ ኣይኮኑ የስ ፅልዋ ናትና ክህልወና ቁፅፅር ናትና ክህልወና ኣሎ ግን ዝኾነ ጥኢት ኣብዚ ቦታ ክትኮስ የብላ ምክንያቱ ኣሜሪካ ስልጣና ኣብዚ ቦታ እዚ ዘብቅዕ ዘሎ ቅድሚ ሕጂ ኣብ 2000 ኢሎም ዝኣተውዎ እቲ ኩናት ክንዲምንታይ ትሪልዮናት ኣኽሲርዎም ወላ ሓንቲ መክሰብ ኣይረኸቡሉን ዕዳናቶም ጥራይ ንሰማይ ከም ዝፍንጀር ገይሮም ሕጂ ድማ ካብዚ ኩሉ ጌጋ ክመሃሩ ዝግብኦም ኢራን መወዳድርቶም ኣይኮኑት ምስ ኢራን ዘባስ ምክንያት የብሎም ኣብ ኢራን ዝኸስርዎ ዘሎ ገንዘብን ንዋትን ልዕሊ ኩሉ ድማ እዚ ኩሉ በይዛት ናቶም ንዓመታት ዝሃነፅዎ ቢልዮንስ ገንዘቦም ኣብ ሓደ ግዜ ይጠፋሉ እጅ ገለሎ ሓደ ኢራን ክትረም ኣላ እያ ድብለካ ኮርስ ይረም ኣላ ኢራን ናመና ህላዊ ሕቶ እኮ እዩ እንታይ ተሃርበሎም ኣለኻ እንታይ ተቃፅለሎም ኣለኻ እኮም ርጮም ኣይኮኑ ዝኩናት እዚ ኩናት እኮ እንደልየና ኢሎም እዮም ኢቭን ኒውክለር ናትና ክንገድፎ ንኽእል ኢና እኮ ኢሎም ነጊሮም እዮም ባይ ዘ ወይ ሓደ ደ ጋርዲያን ዝብል መፅሔት ናይ ኣሜሪካ ናይ ዓዲ እንግሊዝ እንታይ ኢሉ ውፅኡ ኢሎስከ ኣብቲ ናይ መወዳእታ ኔጎሲዬሽንስ ኣብ ጀኔቫ ዝተኻየደ እቲ ናይ ኢራን ልኡኽን ናይ ኣሜሪካ ልኡኽን ዩኬ ድማ ልኡኽ ናቶም ሰዲዶም ነይሮም እንታይ እስከ ተባሂላዊ ኢሎም ኢራን ኒውክለር ናትና ክንገድፎ ንኽእል ኢና ኢሎሞ ፀገም የለው እዚ ኩናት ኣይንደልየና ኒውክለር ናትና ክንገድፎ ንኽእል ኢና ንኣሜሪካ ድማ ፍሉይ ናይ ኢንቨስትመንት ዕድል ኣብቲ ናይ ኤነርጂን ጋዝን ሴክተር ክንቦም ንኽእል ኢና ኢሎም ሽዑ እንታይ ኢሉ እቲ ናይ ዩኬ ልኡኽ ዝነበረ ኣብይ ተረዲእና ኣነ እቲ ናይ ኣሜሪካ ኔጎሽተር ቲም ዝበሃል ስቲቭ ቪትኮፍ እንዲ ጃሬድ ኩሽነር እስራኤላውያን ምዃኖም ኢለን ናይ እስራኤል ኣሳትስ እዮም ኢሎም ንኣሜሪካ ዘይኮኑ ንእስራኤል ረፕሬዘንት ዝገብሩ እዮም ስለዚ እቲ ኩናት ዝወሰንዎ ኢራን ኩሉ ትደልይዎ ክንገብር ኢና ንኣሜሪካ ኢሎሞም ከለዉ እዮም እንታይ ማለት እዩ ነተንያሁ ኩናት ስለ ዝደሊ ዝነበረ ዕድመ ስልጣኑ ንምንዋሕ ኩናት ስለ ዘድልዮ ዝነበረ ረጂም ቸንጅ ድማ ኣይኮነን ዝደሊ ዘሎ እሱ ነተንያሁ ኣብ ኢራን መራሒ ከም ዘይህሉ እቲ ሃገር ፋሕብትን ክኣትዋ እዩ ዝደሊ ዘሎ ካብ ሊብያ ዝገደደት ክትከውን እዩ ዝደሊ ዘሎ ዳትስ ዋይ ድማ ኤቭሪ ዴይ መራሕቲ ዝቐትል ዘሎ እቶም መራሕቲ ምስ ኣሜሪካ እቶም ቀንዲ ኣኽረርቲ ከይዶም እዮም ሕጂ እቶም ተሪፎም ዘለዉ ደሓን ዝኾኑ ንሳቶም ነጎሽት ጌርና ንዓና ምሳና ክለሳለስ ዝኽእል መንግስቲ ክንገብር ንኽእል ኢና ኢላ ክትሓስበ ምስ ጀመረት ነቲ መራሒት ኢራን እስራኤል ዝበሃል በዝን በትን ፍሒሩ ነው ይቐትል ኣሎ እንታይ ማለት እዩ ዝኾነ ይኹን መራሒ ከም ዘይብላ ንክገብራ ነቲ ዓዲ ፅቡቕ ነገር ግን ኢራን ነዚ እውን ካልኩሌት ጌራቶን ተዳልያትሉ ዝፀንሐት ብምዃና ክሳብ ሕጂ እቲ ዝድሎ ዘሎ ዓወት ክረኽቦ ይከኣሉን ኣሚን ኣሜሪካውያን ናዘፎል ይብል ብጀርመን ተበፅሒዎም ከም ዘሎ ስምዑ እዚ We're occupied. Said by who? I answered AIPAC, but Israel. And today, Jennifer and I and others had a chance to go see the Western Wall of the Temple Mount. This mission was not and has not been about regime change. And when we were talking, Sean, I told you, it's there for anybody to see if you just take the time to look. We're not at war. We have no intention of being at war. What was the first thing we were told on why we were going into Iran? Nuclear weapons. Nuclear weapons. If not stopped, Iran could produce a nuclear weapon. ስለዚ ዓበይቲ ፀለውቲ ናይ ኣሜሪካ ብፍላይ ነቲ ኮንሰርቫቲቭ ቤዝ በሙላኦም ተማኺሮም እዮም ከም ዝገብሩ ዘሎ ኣደነው እዛ ሃገር ከይዳ እያ ካብ ኢድና ይብሉ ኣለዉ we are occupied ንሕና ኣብ ትሕቲ መግዛእቲ ኢና ዘለና ሃገርና ብኢድና የላን ይብሉ ኣለዉ ሃገርና ብእስራኤል ዝተገዘት እያ ተገዚእና ኣለና እዮም ዝብሉ ዘሎ ኣሜሪካ እቲ ነቲ ዘሎ ሽግር ናብ ጥርዚ መደየቢ ድማ እዚኣ እያ ነይራ No intelligence that showed imminent threat. There was no intelligence that showed they were on the cusp of building a nuclear weapon. There was no intelligence, indeed, that showed they were trying to build a nuclear weapon. And nobody you know said, I've seen it, but you haven't. It exists, but you just haven't seen it. Did you ever hear anybody say there is intel that shows this? I did not know, but I know how this works. I know the Israeli officials. እዚ ትለንቀነ ካብቲ ቦታቲ ስልጣኑ ዝገደፈ እዩ ጆኬን ትብልዎ ሓደ ካብቶም ቀደም ወታደር ናይ ኣሜሪካ ዝነበረ ኣብዚ ቀረባ ድማ ኣብ ዘበነ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ሓላፊ ናይቲ ግብረ ሽበራዊ ፀረ ግብረ ሽበራ ዝበሃል ሓደ ካብቶም ዝረቐቐ ናይ ስለያ ሓበሬታ ዘለዎ ቀንዲ ዝኾነ ይኹን ናይ ግብረ ሽበራ መጥቃዕቲ ንክግበር እንድሕር ኮይኑ ወይ እውን ስጉምቲ ክወስዱ ተኮይኖም ንፕሬዚደንት ሓበሬታ ናይ ስለያ ከብ ዝግበኦ እዩ ገለ ካብቶም ቶፕ ኖች ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ዘለዉ እዮም እዚ ዘይፈልጦ ስለያዊ ሓበሬታ ናብ ፕሬዚደንት ክበፅሕ የብሉን ቡገይሮም ድማ ኩናት ንክገብሩ ስለዚ እንታይ ኢልሱ ካብ ኢራን ዝመፅእ ሓደጋ ኣይነበረናን እዩ ብወቅዕ ድማ ደብዳቤ ፅሒፉ ንዶናልድ ትራምፕ ሶሪ ኣነ ንዓኻ ዝሓገዝኩ ንከምዚ ዕላማ ይሓገዝኩካ ነይረ
أنا دما نزت خد زلها من قدي حلنا يفكر ليني مساحة خوينة أمريكاويان أبزي واتس أنا أبزي يربح نكوينات يوم كموتو مها كبيران نكوينات كوزنا زغل سجى ما ينبرن سجعت ينبرن يلو إمننت ترت ينبرنا إيران كتتكعنا مخانا إيران كتهرمنا مخانا زرقي سخون سليا وحبريت ينبرن يلو إذا نزين خطفوا جبزوا كجبريم تسبونا جرجن الالترناتيف ميديا already platform يبلو تبوغ زخونه انترفيوات غيرو ابتز حزبن تبصيو كفرهم شو because Donald Trump كسع كني تسالي كم زلي فلتي already approval rating ناتو ابزو كينات زي مريت زبيتلو base ناتو انصار تنسيلو and this is going to be the most critical part نزي سبز وسيدهم كاسرون تجميرهم I think America in አይገብሮን የማይብለኩም ግን ናይ አሜሪካ polarization ተጸላአነት ወይ ጽላ አብልዕ መንግስትን ህዝብን ንሰማይ ክድይብዩ and that's going to be a very very interesting to watch ከም ንሪኦ ዘለና ዝኾነ ስቃት ከም ዘይነበረ ይጽቡቅ ገይሩ ዝገልጽ ዘሎ ስምዑ ኣብዚ I did not know, but I know how this works. I know the Israeli officials, some in intelligence, some in government, will come to U.S. government officials, and they will say all kinds of things that we know from our intelligence just simply isn't true. And they'll say, hey, I'm giving you a preview. It's not in intelligence channels yet, but here's what's going to happen. And that doesn't usually come to Wait a second. I mean, I thought that U.S. policymakers made their decisions on the basis of intelligence collected and or vetted by our intelligence. I mean, that's why we have intelligence agencies that soak up hundreds of billions a year. But you're saying that Israeli officials short-circuited the entire U.S. government and just went right to American policymakers and said, it doesn't matter what your country says, here's what we know. Is that what you're saying? I mean, usually they're pretty slick. Oh, of course. زرب اسمعوا زي I think تم أمريكا تككار سنة حدا كاتيوم زجاجتني عملتيو maybe أبز قرب حق قتل زخل زبحال زلوا سبيو وي كسري وي قتليو I mean إسرائيل تككار لسنك سب زلوا إسرائيل سلوانا تاب أمريكا قتل هاي كلمة كم حسم زجر فازلوا كم حسم أبتي أمريكا دما أبتي ما قادما هارد كور ما قا كابتن زفتو ميدياتاتيو سلزي إذا سبزي حدا كابتن إسرائيل أرك أنا وتي وازلوا الجن دايز بنزلوا تايلوتي حلفنا يتسلاوي ترى قبرش برا حلف زنبر حج سلطان قدي فدلو ما بزحت جزيت السيستم كمان نحنا تسلي كيمنا نتبريزنت نحنا هنا تحبريتا كنو بوز قبارنا بأنا من قد كيرو ما توسانك قبر خل إن إسرائيل أمم قوسل زعاتو زي اللي نحنا زي بلنا حبريتا كبانا زي ترغبي كمزن على نابلو نتبريزنت أمريكا أكن كافس اللي يوزر كم حبريتا كاب إسرائيل وسيدي سكنت توسز اللي يدول حزر بزبالة أمريكا نعلمنا زي حيلة هجرية تبل زلا سليا كل عين سليا لهم تي NSA زبلو والله ناشنال سكيورتي بلا بلا زبلو والله CIA زبالالو FBI زبالالو زيوم كاونتر تيروريزم ما عين سليا بليونز كنزب زوصوليهم جن نايزون كلهم حبريتا دا يكون دوسد كاب إسرائيل زمس حبريتا نعو وسيدو بإسرائيل زبلو من قدي يوزا خيد زلي زلوم زلو زي already هذا نفسه زغالكن تقبو جبني بزح تتكلم عن زغالي جن تنريه زلنا دما كل تزاربو زلو ولا تزحفو زلو إسرائيليين صحفهم زبويد مثل معناته درجة إسرائيل زلي تقبر أمريكا تدلي يقبر يلا نربح أمريكا خبزي يسرح حيا لو حليف ولو مرح مالتي They're pretty slick, and they'll say, "Hey, this isn't in intelligence channels yet because it's going to take some time to get there." And here, they're on the cusp of building a bomb. You know, they're going to, I don't know, you pick your topic. A lot of times they'll sample different things until they find what sticks. But in general, the narrative about, you know, they're going to do a preemptive attack, or really just they're going to build a nuclear weapon. And if we don't stop them now, they're going to build a nuclear weapon. And enrichment is the pathway to that. They're going to continue enriching at whatever percent. Enrichment became the narrative. And so that hung up and that short-circuited and really sabotaged the entire negotiations because the Iranians basically said, like, we're not going to negotiate if the whole starting point is no enrichment. And again, that had nothing to do with a nuclear weapon. بحفش كم تري وزلهم بملو تي إيران تي إسرائيل زبحال نتزن دنا مس أمريكا زلو تي إيران مس أمريكا كجبرو زخل زن دنا ويون negotiation زررب بمسرو تسابتاج زجبرو مس إيران سلام نخيمت مس إيران مرددا نخيفتر نيران نكتفرست رئيس دلي نتنياهو زبحال حيلي السلمة بقلتي بحبب زي كونه بتتجاجع مجلس ويو أمريكا دما لك كم تقوتاتنا مكينة أتقدميت زلوا بزورو نبي خيد الله كي بلا سعيل زغيد كم دما أمريكا دونالد ترامب زمار حمالتيو ضد إسرائيل نقده عبد الهمتي أتلو